Denge gel, denge Kurdistaniye. Medanuçyan radyoya denge gelden başkodarın hecayiri düdüğü çile 2025 Penşembe Brüksel'e saat 12'da Lahmed'e çağırdı. Hemen uçağına var hoca peşkeş bikenle peşiçen serun uçağına. Paris'e ranjı bu ditnare berapo serledan kirin. Ve tişrine şereke girandı kavme. HPG ragan tünelen şehir suyu çağırcaran bu takameniye kadaka giri hatiye bomba baran kirin. Girtina kampanya gizingi berbaya biryarek siyasiye. Şevedinle Amerika'ya eri şekilde adüyemin hatekirin. Dubareden başkodarın hecem dest biber firan uçen xadikin Pariz'e ranjı bu ditran rebera po serledan kirin. Pariz'in rebera po bu hevditine carek edin serledan kirin. Serledan jaliye Pariz'in büroy hakkaya 7 sale Rezan Sarca Faik Özgür Erol Raziye Öztürk Mazlum Dinç ve hatiye kirin. Pariz'in ku serli serdozgeri Komariya Bursa'yı o müdüriyeta girtika İmraliye'den her uha kwesten girtiyendenen İmrali Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım ve ise akta jibe binen. Letişrine şereke girandı kavme devlet Atrika dagir keruçetin ve yen arteşa milliya Suriye SMO iriş birin sergelek günden le derdora bendava tişrine leser berpırsa şervanı mesal eşkeriya min biçe şereke giran desbeki ruhinji devam dike le günde eluşiye serriya günde Ebu Kalkal eli bakure bendave o le günden et sana u mitaha yeli başure bendave şereke girandı kavme. Cemil Bayıkurt 2025 ve bu gele kurtu tekoşin azadi be salakye serkeftine. Cemil Bayık 2025 ve bu gele kurtu tekoşin azadi be sala serketine. Efseruke konseye revebra keceke Cemil Bayık uha devam dike. Mesalaka tekoşine ya be zahmetu gring lepey xweheşt. Hem berxodana dirokiya gerila hem jî tekoşîna gelê me hem pêşketinên de çarçoveya pênga ve azadiya navneteweyî de hatin afirandin. Vana teva kirin ku sala 2024 bibe salek ji encamên giring. Encamên herî mezin jî ev bû ku piştî 4 salan mededawiya sala 2024 de ji rêvera po agahî girt. Rêvera po diyar kir ku rewşa wî baş e û silav ji her kesî reşandin. Vê yekê kêfxweşiyeke mezin dame hêz û moral dame. Em befê kêfxweşî û moralê dest bi sala 2025 dikin. Weke gel û tevger em ji her demê bêhtir xurt û birêxistinin. Ji her demê bêhtir em nêzî serketinê ne. Bêguman metirsî hene, lê bi tekoşîna xwe ya rêxistinbûyî em dikarin hemû zor û zehmetiyan ji holê rakin. Em ji bo dozeke maftar tekoşînê dikin. Em ji bo ziman, çand, nasname û azadiya xwe tekoşînê dikin. Em gelekî welê ne ku divê oxirê de bi 10,000 şehîd dane. Tu tiş nikare me ji tekoşîna me ya maftar vegerîne, nikare me ji serketinê vegerîne. Em bi biryarin ku tekoşîna xwe hîn bilind bikin û sala 2025 bikin sala azadiyê. Serketina ku em ê di sala 2025 de bidest bixin wê hêzê bide mazlûman hemûyan ku li hemberî zilmê li ber xwe didin. Li ser vê bingehê em salan û li civaka xiristiyan gelê me dostan mirovayê pîroz dikin serketinê dixwazin. HPG gut tünelên şehir 24 caran bi teqemeniyen qedexe kirî hatiye bombebaran kirin. HPG tünelên şer 34 caran bi teqemeniyên qedexe kirî hatin bombekirin. Daxuyaniya navenda ragandin û çepemeniye ya HPG wihaye. Li herêma şehîd telîla Rojavayê Zapê 27 qanûnê li qada berxwedaniya girê Cûdî 40 kilogram teqemeniyên dagirkeran hatin îmha kirin. Sêwiyekê qanûnê de li qada berxwedaniya girê Biharê bi çekên giran li dagirkeran hate xistin û liv û tevgera dagirkeran hatin rawestandin. Çalakî jaliyê hêzên me yên Yeşa Starê ve hatin kirin. Li herêma Metînayê
یکی چله ده لخدا برخودان یاسر متینای بچک نیو اوتوماتیک لداگرکران هات خستن که هول ددان چپران آوا بکن. ده انجام ده لبو تفگر داگرکران هات راوستاندن. لهر ما خاکور که سی قانون کمک جداگرکران هول دا جالی بربزن بربتونل مین شر لقدا برخودان یا لولانه بپیش و بچه. داگرکران به تقامنی قدخکری دو جاران بومبل تونل مین شر باراندن. هیزن مین یه جاستاره دست داگرکران وردان و لبو تفگر داگرکران هات راوستاندن. ایرشن دولت ترکا داگرکر این به تقامنی این قدخکری جی وهایه. 29 و 31 قانون و یک چله لهره ما شهید دلیل روجافه اضافه تونل ما ین لقادا برخودان یا گر اضافه 4 جاران به تخمنی قدخکری هاتن بومبه کرن. 29 قانون لهره ما شهید دلیل روجافه اضافه تونل ما ین لقادا برخودان یا گر جودی 4 جاران به تخمنی قدخکری هاتن بومبه کرن. 29 31 قانون او یک چله لهره ما متینای تونل علمه ین لقادا برخودان یا شلازه 24 جاران به تقمنی خدخکری هاتن بومبه کرن. ایرشن ارتش دولت ترکا داگر کرد. دناور 29 قانون او دودی چله ده لهره ما خاکور که قادم برخودان ین گر شهید شریف بربزن او خنره یا جور 4 جاران. لهره ماگاره قادن درشه مجه گره رشید گره زنگل دشتا کفیا هفته باخ و زف که 16 جاران. لهره ما شهید دلیل روجافه زاپه قادن برخودان ین گره بهار گره جودی 3 جاران. لهره ما متینای قادا برخودان یا شلاز جاره که بگشتی 26 جاران به بالافر انشر هاتن بومه کرن. 31 قانون لهره ما شهید دلیل روجافه زاپه خدا برخودان یا گره بهار 14 جاران به هلیکوپتر نیرشه هات بومبه کرن. ناسنامه ادون شهیدان اولکاریه هندور هاتش کرن فرمانداری گشتی هیزن اولکاریه هندور بدا خویانه کراگهاند کو دو اندامنوان عزیز داوود و شیخان هدلان دسو یکی قانون 2024 ده دیریشن شیرین دایشه ده شهید بونه. فرمانداری گوت پشت هدف کرتن نقطه هیزن ما جالی شینین رضای ینگری دای چتین دایشه و رهوالن عزیز داوود و شیخان هدلان شهید بونه. شهید عزیز یشی کسین یکم بکو تولی هیزن مل شداده بو باوی که باندور دخورد کرنا اولهی و آرامی هرمه ده بو مینا کفداکاری و دسوزیه. شهید شیخان جدماکو تولی هیزن و بو بلهنگی و ویرکی آخوه جبو جوانن گلن هرمه و که میناک دهات ناس کرن. فرمانداری گشتی هیزن اولکاریه هندور جبال باتن شهیدان و گلن هرمه رسرسای خواست و ناسنامه شهیدان و هایش کرکر. شیخان هدلان ناو دایک جوسه ناو باو ناو باو باجت یک چله 2024 ده ل رابی جدایک بو 2004 ده ل رابی جدایک بو دسته کانون 2024 ده ل همسه شهید بو. عزیز داوود ناو دایک رف ناو باو حمود دودوی حزیران 1991 دل ابو آرتوس شدایک بویه ده سیه کانون 2024 ده لشداده شهید بو. Navinda Metro Gut girtina kampanya gizingi berbayan biryareke siyasi revebere Navinda Metro diyari Mahmed Debare girtina kampanya gizingi berbayan da axivi da haftina xwede wuha gut girtina kampanya gizingi berbayan biryareke siyasi tepeyde پیوندی آخه به بریار انجمانا دادواری عراقی جبو گرتنا هر سه پارتین دوی دنینه لی داویا ساله ده ام هاتن آگاهدار کرن کو بریار راوستاندنا کارین و هاتیه داین و ایک ناوین دا مترو ام دی بیجن اف بریار که سیاسیه آرمانجا و لهرما کردستان سینوردار کرنا کارین مدیاییه دیاری محمد خسکو جالی روزنامه‌وان و سازین چپمنیه و هلوسته که هفش به نشاندان داویه دجیره و بر ناویندا مترو دیاری محمد گود ام وک ناویندا مترو داخواز زلات کرنا زیده تر دکین کو گلو سدمه گرتن یان جیرا واستاندنا کارن کامپانیا گزینگی بربایان چیه او چوان هاتیه کرن
Şirketa Gizingi Berbayan tekildari girtina şirketa xwele navenda metro da xuyaniyek da rojnamavan çalekman mafemrovan akademisyen û nûnerên saziyên civakî destek dan da xuyaniye li ser navê şirketa Gizingi Berbayan rojnamavan Tawar Adil da xuyanî xwendê got tevî sê roj li ser girtina şirketê re derbas bûne ji sedema girtinê ji wan re nehatiye gotin. Girtina şirketa Gizingi Berbayan bêyî bihaneyeke hukukî hatiye girtin û zagon hatine binpêkirin. Teyyar Adil got ku şirketa Gizingi Berbayan karên hilberandina berhemên medya dike û ji jin TV re bernameyan amade dike û dewam kir. Di nava heft salan borî yên xebatên şirketê de li gorî rêgez û zagonên yasayî kar hatiye kirin. Li ser şopa etîk û ahlaqî rojnamavantiyê kariye bûye deng û rengê jinên Başûrê Kurdistanê. Ev binpêkirina azadiya karê ragihandinê ya li Herêma Kurdistanê ye. Ev kirya ji bo desthilatdariya Herêmê û Rêveberiya Süleymaniyê cihê şermê ye. Teyyar Adil bank li ber pirsyarên Herêmê û Baxdayê kir û got demin destdawî li binpêkirina bînin û dev ji çewsandin û tepsandina ragihandina azad berdin. Astengî ji azadiya xebatên ragihandinê yên li Herêma Kurdistanê re derneyixin. Heyeta Dem Partiye ve Bahçeli û Kurtulmuş re hevdîtînê bike. Bîroya ragihandinê ya Partiya Demokrasî û Ekevê ya gelan Dem Partî tekildarê hevdîtînê ku Heyeta Dem Partiye li ser mijarê pêkbîna agahî da di daxuyanê de hat ragihandin ku Ahmet Türk jî wê li gel endamên Heyeta Dem Partiye sırrı Sûreya Önder û Pervîn Buldan tevlî serdanan bibe û hat gotin Serokvekîlê me yê Meclisê sırrı Sûreya Önder û Parlamentera me Pervîn Buldan ku 28 kanûnên li İmralî bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtîn kirin weke ku beriya niha eşkere kirin ku dest bi tura hevdîtînê bi partiyên siyasiyên meclisê re dikin. Heyetê piştî serdana İmralê destpêkê agahî da hevserokên me yên Giştî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan. Heyeta ku siyasetmedarê Kurd Ahmet Türk jî tevlî bibe îro ve bi serokê TMM Numan Kurtulmuş û serokê Giştîyê MHP Devlet Bahçeli re hevdîtînê bike. Heyet piştî ku serdana partiyên siyasiyê li meclisê qedan ve bi rêxistinên civakiyên sivîl rêxistinên ked û pîşeyî û sendikayan re jî hevdîtînê bike. Di hevdîtinan de li ser hevdîtina li İmraliyê ve agahdarî bêkirin nêrîn û pêşniyar bêne wergirtin. Piştî ku hevdîtin bi dawî bûn jî heyet wê daxuyaniyeke berfire ji raya Giştî re bike. Francis Prafult got azadiya Birêz Abdullah Öcalan ve Begava Awiliya çareseriyê. Francesca Barufaldi Azadiya Abdullah Öcalan û bibe gava Awiliya çareseriyê. Sendikabanê İtalî Francesca Barufaldi diyar kir ku rewşa siyasî li rojnata navîn û tevaya cîhanê alûza û got xalên nû ku Birêz Abdullah Öcalan radestî Tirkiye kirin girîngin. Tirkiye yek ji aktorê ku di tevaya Herêmê de û li navendê cih girtiye û di krîz û kaosê de ye. Eger desthilatariya Tirkiye dixwaze ji van kaos û krîzan azad bibe, devê xalên Birêz Öcalan destnîşan kirine bi cih bîne. Şertê nebe nabe jî azadkirina Birêz Öcalanê. Ji ber ku azadiya rêber Abdullah Öcalan wê samîmiyeta dewleta Tirk nîşanî Kurdan bide. Francesca Barufaldi got, ez ji aştiya di navbera gelan bibawerim. Azadkirina rêber Abdullah Öcalan jî ji bo pirsgirêka Kurd û ji bo demokratîkbûna Tirkiye girîngin. Devê hêzên navnetewayî wekî temaşevan ranewestin. Xemsariya wan ne baş e û dibe sedema afirandina cinawirên nû. Ez wekî welatiyekî Ewropa ji ber komkujiyên li rojnata navîn xemgînim. Devê saziyên Ewropa bêdeng nemînin. Francesca Barufaldi herî dawî got, êrişên li ser Bakur û rojnatê Sûriyeyên dewleta Tirk û komên paramîlîter divê werin rawestandin. Tirkiye nikare hem êrişan bike û hem li ser masaya aştiyê rûne. Devê Tirkiye bi axlî selîm tev bigere. Özgür Özel got el ji bo pêvajiyan û dibêjim erê nîqaşên tekîldarî pêvajiyan û ya pirsgirêka Kurd di dome serokê Giştî CHP Özgür Özel pirsên rojnameger Yavuz Donat bersivand û wiha got heke pêvajiyo ji dil be û şefafî were birêvebirin ez ji pêvajiya nû re dibêjim erê weke kesekî niyet baş ez ê tişta dikeve ser milê xwe bijîh bînim. Özel got ku têkanên şertê wan ev e ku dem meclis ne jî tu partî li dervî vê pêvajiyê neyê hiştin.
Mafê hêviyê wê begava ewla dilsoziyê pergala qirkin û îşkenceya li ser rêbera dewam dike li hemberî vê gelê Kurd li çar parçeyên Kurdistanê li ber xwe dide û dixwaze rêber Apo serbest were berdan. Ji derdorên cuda jî bank û daxuyanî hene herî davî hevserokê Şaxê ÖHD ya İstanbulê İhsak Demirel têkildarî mafê hêviyê axivî. Demirel wiha dibêje Birêz Abdullah Öcalan balkişan ser biratiya Tirk û Kurdan wekî ku Birêz Öcalan ji aniyê ziman em de hayameke kritik dene dibe ku dawiya Tirkiyeyê ji bo be wekekî ya Sûriyê û Iraqê. İshak Demirel bi van gotinan balê dikişine ser girîngiya azadiya rêber Apo. Pêvajoya çareseriyê dîsa hat rojeva welêt. Ger pêvajoya müzakereyê bê meşandin divê di navbera wek hevan de be. Divê muxatab Birêz Abdullah Öcalan be ku dewlet ji wî weke muxatab dibîne. Lê wê pir nebaş be ku ev pêvajo li girtîgehê bê domandin. Li vir têgihîna mafê hêviyê derdikeve pêş. Ji xwe derbarê Birêz Öcalan de biryarê navnetewî hene. Riya qanûnî ya berdana wî jî hat vekirin. Heger piştî 25 salan serbest be berdan ve pêkarîna pêvajoya çareseriyê saxlamtir werê meşandin. Şenên taxên Şêx Mexsûd Eşrefiye bahsa giringiya pêkanîna rêgezên xweparastinê kir û diyar kirin ku xweparastin riya têkbirina planên dijminan û pêşîgirtina qirkirinê ye. Parastin divê demê de pir giring e. Tedî em bibin wek şerê taybet di hindir şoreşa Rojava da pir rûrê xwe dilîzin. Gerek em wek parastin zêde em rûrê xwe bilîzin. Gerek em lê ribin dijmin destê xwe bo vê erdê me taybet em bibin wek hevalên jin. Dem ne dema niha giştî em bibin malê de dem dema niha em bibin çekê çek wekî gotiye hevalê me ê yekemîn e em kanibin çawa parastinê xwe bikin. Ser rê û rêbazên parastina rawa mehêzê xwe tanzîm kir, gelê xwe tanzîm kir. Niha dema got em têra derbazê min jî ji her wextekî pirtir îdî pêwîstiya me bi parastinê heye. Û hêzên me jî di asla parastina rawa da di gelek astala xebrê xistin kir. Wêzekî pir mezin hata avakirin di vê demê da. Baweriya me ku wê gel ticarî vîna wî neşkê em jî wek parastin wecbê me esasî di hindir taxê da em derketinin parastinê xwe dikin. Navê min Zuhêr Xelîl e. Ez Efrînê me em dibînin li ser milê Şehba Efrîn êrîş zîde bîne her awayekî de êrîş li ser me henin. و حتی ملی من بجزی و دید ایریش لسر ملتی من بجکرین لسر وی اساسی جی اما گل دوی مرحله دا گرک ام پراستنی خوب کن یعنی چیش 7 سالی حتی 7 سالی ادم تشتیج ما تخواستن پاراستن تشتی اساسه درجه یک و در وای وی 24 ساعت مگو تاخیده جی پاراستن هیا بانگوازی من جهمی ملت را چیش 7 سالی دا حتی 7 سالی وقت گوتنی ریبر آپو هر کسی که چه آوایی کنه چه امکانی بیه گرک در کفی رولی خوب لیزه گرک در کفی پاراستنی جواکی خوب کی پاراستنی نرخی خوب کی پاراستنی خوب کی. Hejmara rojnamayê newê jina Mihaçilê bi manşeta şehîdên Parîsê sondamaya azadiyê nederket. Endama destêre ve birakecekê Çîdem Doğu bi ser navê esaleta şoreşger sakine cansız basa pêşenga tevgera jinên Kurd kiriye. Hêvî Amedî jî li ser şopa sakine cansız ya li Rojava nivîsiye. Deniz Ömürcan basa jiyan a têkoşîna Fîdan Doğan kiriye. Mazda Maria û Bişek Sarya jî li ser Leyla Şailemez nivîsandiye. Sernavê nivîsê Rûşen Sematî jî rêbaza şer a serdamanu û komkujên Parîsê ye. Haskar Kırmızıgül jî bi nivîsa xwe balkişan jin ku jiya li çar aliyên cîhanê. Medya Botan jî li tesîra felsefeya jin jiyan azadî nivîsiye. Li ser komkujên Parîsê hevpeyvîneke li gel şaredara herema dehemîna Parîsê Alexander Kardebar jî di vê hejmarê de cih dikire. Newaya jin herî cih daye danasîna pirtûka sakine cansız a bi navê jiyana min tim şer bû. Deniz Nûdem jî li ser şehîdên berxwedana xwereveberiye Sêvê Demir, Pakîze Nayîr û Fatma Uyar nivîsiye. Li quncikê forme analîzeke li ser rûşeta navîn û Sûriyeya ji parastina rêber Apo hatiye weşandin. Zeryan Bilgin jî bi nivîsa xwe balkişandiye ser dîrokçeya têkoşîna jinan a rûşeta navîn Rojbînderê jî geşedanên li Sûriyeyê nirxandiye.
خامنه‌ای گف خوار خوینا لسوریه هاتی رجاندن و والان نچره و بر اولی ایران علی خامنه‌ای د مراسم سالوگرا کشنا فرماندار سپاه پاسداران قاسم سلیمانی ده تکیلر روشا لسوریه لبنان و جهانی ده آخبی علی خامنه‌ای دا خفتن خود یک تکیلدار سوریه ده گود هنک جبر نفهم کرن و تگیشتن راست پروپاگاندا و نکه دکن کو بویر داوی نهرم رو دتن ره او خوینا کو جبو پاراستنا مزرگهان هات رجاندن و والا هره او کس خلطیک مزن دکن و او خوین والا نچه ده درباره گوهرتن لسوریه ده رو ددن جی خامنه‌ای گود بوام خواه نشان دانن درو نخاپن ین کو ایرو بو پوز بلندی چونو هاتنه دکن و روژک وره بکه و ده جیر لنگین ایمانداران ده ین کو دستلاتاری لسر خاکا گل سوریه کرنه و روژک به لبرانبری دستلاتا جوان سوریه نچاری پاش دگاو آویتینه ببن هر و علی خامنه‌ای سروک دسته تحریر شام محمد جولانی جی و کسک تکدار و خراب لسوریه بناف کرد شانته یک جه حکومت آدم که سوریه گیش سودیه لسر و خواندن وزارت درو یا سعودیه دوه بشف شانده که بلند عربی دمکی سوریه چو پایتخت عربستان سعودی ریاده نگوری مدیا عراقی دی شانده ده وزیر درو اساس شیبانی وزیر پارستان ابو مهراب القصره و سروک استخبارات انس خطاب هنه به وی یکیره افد به سردان یکم حکومت دمکی سوریه پشت هلوشاندن رژیم بشارت سات یا جبو ولاتین درو بیریشا اسرائیل ده کسان جارا خوش دستان نگور آگهین رایدارن هرمی بالا فرنشرین اسرائیل کنن کوچبرن غزایی یعنی باشور غزایی هدف گرتنه رایدارن تندرستی دانزانین که هرما ایریش لحاتیه کرن دناو هرما آلیکاریا مرووی یالخان یونوسی ده جهتی کره حدسانین که ده انجام ایریش ده کسان جارا خوش دستانه و 15 کجی بریندار بونه ده انجام ایریش اسرائیل دینسل غزایی ده زیدتر 45500 کسی جارا خوش دستا شهر ده 23 جوتمه 2020 سیاندا بر به ایریش حماسه یا لسر اسرائیل دست بکر لگوری اسرائیل ده و ایریش ده 1200 کس جیان خوش دستانه و 251 کجیل غزای دیل هاتنه گرتن لب قراباغ ایریشا چکداری پیکات 10 کس جیان خو دستا لباجار وکی که پچوک ال باشور قراباغ ده ایریش که چکداری ده هر کم 10 کس جیان خوش دستا ایریشکار الکساندر مارتینوف 45 سالی کو پلیس او د شوپاند خو کشتیه ایریشکار دسپک ال رستوران که 4 کس کش پشجی لسه ده ور جدا 6 کسن کش کو دو جوان زاروک کنده ایریش ده 4 کس بسویکی جی بریندار بونه دوه بشevle Amerika'ya erişe düemin PK deh birindar hene ajansa CNN ragahand ko erişal bajare New York'e taxa Queens derenge şeve çebuy u herikem deh kez birindar bune derbar erişe de person hatta speakerin do jil bajare Las Vegas'e liber otela Trump International otomobil haku hevpara Elon Musk çedike Tesla takant enjam ede heft kes birindar bun çavderin siyasi dibejin takina otomobile Tesla ya Elon Musk şiariye ke ciddiye Belegodan jemen uçeni ru peşkeş kirin ana xatrı